Ulun kisah saboh riwayat, kisah barotat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat non barat, di saboh tempat nuno carita. Nasi doane di mosi ada, lam jejak saat tuangan poma, ditanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat, dilon rindu tat kena rupa. Ulun jak sedot awat raya, nyoka meninggai mepat ke jirat. Ulun jak si